Ubat Titos W Khan, Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous Council ulah thering ya kecingkren labla UMLA ka Congress na mauring keneng. Ubat David Nongrem ubaong hakilat thai khubor baki Autonomous Council kilong tangkum kecing pelut kaya pisah bat kimdon cimuri. Habekren bakilap thai khubor ubat Titos ulong ba kecingdon ka KCDC ka pen scam ya kriti kidustur ki bakum kajai ben reulum kaladon. Uloong bak District Council ka dikawai pat kalat banlat na panchayati raj hapo ka part 9 jong ka artikel aspa sapulai jong kriti sensyar kari India. Uloong ru bak sarkar India kalayale benang penklanya ki Autonomous District Council lembaga amendment ya ka 6 schedule jong Constitution 125th Amendment Bill araja khat khandai balawanra Raja Sabha balawanra sa Parliamentary Standing Committee benang pit minyak ya ka. Uloong bakani ka jingkren UMLA maurukneng ka pau budan daw shimet yano re yano. Kan ke jonga kan ke puar kalong halor ke sini kot kubur mentakasni kabala mi haka silong times halo ke heading ke baong Congress MLA terms ADC as liability kabamut ba uni u MLA badan buram napo maurun keneng ba David Nongrum uang ba ki District Council ki daitang ki jingpen serwakai sudah bamut bamdan jingmut silong leno ke su tuit ke pisah sini ke silong leno ke long tamkai te lembak ini ki mentakas ni nakwa ban pensyai nama kani kan yang lambak lai ki pat ba kanya lambak lai ki babun barang tengam kuat bakan dan kanunu ke jingsyak ya lambak lah bat kamjuru haga jok kapor kan pensyairu ya iba dibit ba insutu kai ke District Council baleng idon ke District Council ke ka alternative jong kapan saya tirat under the Part 9 Article 243 jong ke Constitution jong kali India. Kapan saya tirak ketika rukom sensiasionong seperti on ke grassroots governance. Kabalong persyak ya ke rukom sensiar kadar demi ukasi. Naka takadaw la pelaj ya ke state megalaya. Nah kami ke kendon jong ke artikel aspa sapulai kabangi jutep kung ke 73rd amendment na sukren na siteng ngam kwa ban keren na tanrai namar perok layatip baleng idon ke District Council baleng iyo ke District Council ngam kwa ban nek ke history juga khat khandai spa santuar balai lah senai ke District Council, balai lah pengat ini apa ke District Council. Ka jingdan ke District Council. Kapan scam ya kiriti ki dustur. Kibangi kung kajat benriung iladat. Nidan iki hima, nidan iki dorbas no, dibayarap ya kesensyar kadar kabalong katkum ki custom ki jong katkum ke tanrai ki jong kini baru kini kisah haduk mentah kadai nak kadaw ba kadon ke District Council lada amdan ke District Council ngaptip kai ke banja ka ai bore ke District Council ban snaya ka an halo pikam khai jong ki non tribals kabalong ka jingada ka bakarpang yang ini kirulung kata kabangiong ka economic exploitation daki non-tribal kani ka an trading by non-tribal 1954 kaya daya ka economic interest yang ini ni persyang nagawi kapor nata kadaw hi benta belegi benta kiwi gijat benriu kimla syak benta ya ke District Council Ikwa pengini longlang, ini telilang, ini tiap jaka ke baman, ini lek ke baman, ini hayi ke baman. Semudur fila damdan ke District Council saya kejap sendiri. Kidan buan ki AKA ki bakat District Council ke dan ki ai
Nila man sinaan halo ka kando ka siap, halo ka forest, halo ki water resources, halo ka agriculture, pakum tatap. Kini gidi dua lapan kuk buah, pakum gani ka buah betul. Kasik sidil ka pelat yang ini kilulun, nabansi ke income tax. Lada day ba nimdan ni kasik sidil, ni habansi ke income tax. Nata kadaw, you don't come, but ngindangnya you don't come. Ya ka district council. Kajingdan jongi ki tribal areas. Hapok kasik sidil. Kalau pelat yang ini nakaan CEA. Naka Citizenship Amendment Act 2019. Sarkar India ka pelai iki schedule area ba khoi. Akam kentuk. Atu ka district council ka day liability. Ya keren ya ka pisah. Iong hang ni ba the state government has to spend so much of money on salary and the staff. Ngasukwa ban pensai hak bayadai ba kajing still tulap ya kinong tray yang dekat apa ada council ka siu bed na kajing yo me ka revenue ka sarkar ka basi balik ba PNCM uksan ni ka PS ka jong pun kan mau ti namar ba uyo panbat double post but MLA but MDC namar kamde ka Office of Prophet MDC namar kamsi tulak na kapag misihi na kaliang ka council takadaw ka kesan ka kis yung bapan kajingnya share ka jungi ka government day ba ka ay pisayangi klam kanuno ka basu ay kung tu kadi ka share ka bangili ba niyo kadi ka baha ka jungi council bangili ba niyo kani ru kadai kat kum kajing pendek ke belalong constitutionally. Kaba kentuk kat kum ka paragraf. Kat kum ka schedule. Kum nun ong ba ka state government ka state pisah kompleks. Kamla ban ai pisah extra yang iwat tang sinayaru. Ndrai tang thik tang ya ka share ka bagi de bendo. Ka share halor ka major mineral minor mineral kasir haka transport ini gede gi bahak tiba nyo na ka state government nang ta kajing sim khajana la control hang ni ya kajing sim jong pikat tu kat ni ki ye kani gede ka ba ka district council kan sim khajana na ki kali kiling ki merat kaji krong ni mar ki bonrung sayo the entry of goods in the market kadi ka bala pen ko burang ni kamde ka bang isule klem ai kajing dan yang ki range ba ki beat office of forest department ban pet ya kajing khayitu ik marklau kalong kat kum ka management of control of forest act 1958 kamde ka bang isule turmur but ikan tuang tu baang bakadan ka taxation department ni dan ka taxation hang ni collect ka professional tax andre new dan ka taban collect tax ka national hang hamdan kata kajing from tax hamdan kung kata andre ka ba kat kum ka ay ka ba kaya council ka ay kalong bansyang ya kikali tiba wan nabar tiba day yung kibri tiba nabar tiba day kibulung jumlah ban kamay hang ni sem dadon ya ka trading license ki kaju ikali lu ki hak hang tay kalong tik ladam don dukan ru kalau lada nyak kali ru, lada kali ke kamai ru, apa ke jurisdiction ke council, katu ke kali kamai ke hapsil, ke hapdan ya ka, trading license. Kadang-kadang mihak bancet ini,
Ya ban regularize. Hamni bang isu lek. Karena tak ada masuk ban pecah ni. Maka jingkran jong ni MLA budan burong. Kalau ke ba susi but kabangai hang ni kan kongkran ka jong kalong ba iong ba kiwe ki state kim dan kam. Ka Arunachal Pradesh dangsian ka lapas da ka resolution. Mengidon kami ke district council, sing situ. Hanagalan gadon ke rural body. Kebapet ya ke interest trong tribal. Assam gadon ke district council. Gadon ke BTC, Bodo Territorial Council. Ke Sarkar India menta lembah ke parlimen kadang mut ban amen su ya ka sik sidil banang penhlan su. Banang penhlan. Kumnun ang bakadikal berarti, jadi constitutional body. Tak ada masuk uba debit ulah keren kulma, lakren kulma, ngampik, nangapik nakarukom keren jung ngai kumba idon personal ya nuri anu, idon problem ya nuri anu, uba ilong personal, imak uni ubalong personal ya ulah penduit ya ini ulah ban ketak ya ke future jinglong MLA ka jong ini nah tak ada orang penduduk dak district council ada fidan persyak ya personal ya tak kentok ya tak kan personal lada ulek ya ke babak kalamo mereka ni ke kanjong ke district council unun wan ra ya ke jing ada personal yang fi ya constituency level kan ketak ya ka setiap berokwen penduk no ai bakanwan da kapan saya tirat hang ni ong ba kanwan no da kapan saya tirat nata deban ai direct funding saki municipal corporation i support hang ni yang pelong election no municipal habau pat ba wong municipal pat day ban pelong election ini encourage ya ka municipal election encourage ya kapan saya tirat Ian karit ki tahun komiti. Mentagi babun ki sinong ki la withdraw na ki tahun komiti. Nama balik ki kuat ban yok jing mentoy kambun. Haba ki don hapok ka. Rural area. Dani haki sinong mangkandong. Nata kadaw nga soba. Kani ka tingkran jong kalong ka ke ba. Bakala kabala panyalam bakala. But kaba makuat ban pensyah ni da ka pasyai. Ba ni tanggal kami jaga district council. Tapi kuat ban kena simet di MDC kata kaya lah kacau. Andai bakin kena ya ka body. Ya kan ni ka body ka bangidon. Ya ki an ki bangidon. Kalau ka ego bapak pelah.